Makuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya FCM 23 cyongeye gutega icyo twakwita nk'umushibuka izi ngabo za leta y'u Burundi. N'amabuye y'agaciro bivugwa neza ko yaraturutse mu birombe bikomeye cyane bya Gasegereti ndetse na Koruta bya Warikare, maze 23 iza kumenya makuru yuko ibi birombe byamaze kwigarurirwa ndetse bicukurwa, ndetse mu gucukurwa kwabyo bikaba biba bihagarariwe n'ingabo z'abarundi, kuko bivugwa neza ko ariho hava amabuye menshi cyane yoherezwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru arasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutegwa, ndetse zahabu bivugwa neza ko zari buze kujyanwa ku butaka bw'u Burundi zose zacakiwe ndetse zafatiwe hano ku bubiko buherereye hafi n'ibi birombe. Ibi byose byakozwe muri operasiyo ikomeye cyane ya FCM 23, no operasiyo yakoranywe imbaraga z'umurengera, no operasiyo kandi itakozwe n'abakomando nk'uko byari bisanzwe, ahubwo cyari nk'igitero gisanzwe bitewe n'uburinzi ndetse n'umutekano uba wakajijwe kuri ibi birombe. Amakuru aravuga neza ko muri ibi birombe haherereye amakompanyi atandukanye ndetse n'abandi bicukurira ku ruhande ndetse no ku giti cyabo. Ibi kandi kaba ari byo byagiye bigaragara neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakomeje kugenda akora ibingibi byo kuba yagurana amabuye y'agaciro n'abasirikare, maze leta y'u Burundi binyuze muri perezida w'igihugu cy'u Burundi Nshuti Magara akaza kubimwemerera. Amabuye y'agaciro yaturukaga muri ibirombe bya Warikare yerekeza hano mu bice binyura mu mihanda yerekeza ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru yagiye abitangaza. Kuri ubu rero 23 yamaze kubitambika, ndetse ahangaha no 23 yahakuye ngo agatubutse k'amazahabu. Bivugwa neza ko n'amakoruta byamaze kuba bifatwa. Amabuye kandi y'agaciro acukurwa muri ibi bice benshi bavuga neza ko ari amabuye ubundi bisa nkaho yigaruriwe na Tshisekedi, ndetse akaza kuyahaho uwashaka bitewe n'inyungu amufiteho. Aha rero biravugwa neza ko amabuye menshi cyane raundi yarigezweho ariyo koherereza perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, ariko kandi 23 ntabwo yigeze yigarurira ibi bice ngo ibigumane, kuko cyari igitero gikamije kuba cyashimuta cyangwa se cyafata aya mabuye y'agaciro nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane Tshisekedi ndetse na Neva, kuko 23 yabonye aho gukura ubutunzi. Ibi kandi bikaza kugaragaza neza ko nta garanti hari, kuko ibi birombe ntibabyimura uretse kuba bakongera abaharinda, ariko 23 nayo ntiyabura kongera imbaraga z'umurengera kugira ngo yongere kuza kwibikaho aya mabuye. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane. Ibi biraza kugaragaza neza igihombo gikomeye cyane cya perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko aya mabuye kandi yagombaga kugenda amwerekezaho ndetse akazamufasha kwitegura amatora azaba mu mwaka utaha 2027. Bivugwa neza ko ingengo y'imari yo gukoresha mu matora isa naho yabaze kuba nkeya. Ibintu bikomeje kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Ibyo yari kwifashishwa ibyinshi biri kujya bikomwa mu nkokora, intwaro nyinshi cyane zagiye zihagarikwa ndetse nyinshi zigafatirwa mu nzira. Kuri ubu ngubu hasa naho hari hagezweho aya mabuye. Bivugwa neza ko we ayagurisha mu gihugu cy'Ububirigi, kuko agira kuri ubutaka bw'u Burundi nta yindi preparation no kuyatunganya kubaho yurizwa indege ibiteguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura, agahita apimwa, agahita hamenyekana ibiro byayo maze akoherezwa. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi kandi bivugwa neza ko aya mabuye akigera ku butaka bw'Ububirigi ahita ahabwa amafaranga ye yose. Ariyo mpamvu yagiye akunda kugaragara ari inshuti n'Ububirigi kimwe na Tshisekedi. Bose bivugwa neza ko aya mabuye ariho bayagurisha, kandi ngo bakayagurisha ku giciro gito cyane, aho bisa naho Ububirigi buba bwamaze kugenda bububikaho urusyo. Bababwira neza ko impamvu bayagura kuri make ari uko aba adatunganyijwe. Ibi kandi benshi ntabwo babitindaho, yaba Tshisekedi ndetse na Neva, kuko biba bisa nkaho ari amabuye menshi kandi cyane basa naho babonye kubusa. Bisa naho rero bikomeza kugenda bishyira igitutu gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zo zikomeje kuboroga zitaka zivuga neza ko zititabwaho, zidahabwa ibyangombwa nkenerwa, zitabona byose, mu gihe perezida wabo we akomeje kwigwizaho imitungo. Binavugwa neza ko amaze kuzuza inzu mu Bubirigi i Buruseli, ndetse aho bivugwa neza ko mu gihe byaba bimaze kuzamba ndetse uyu mugabo yaba yaramaze kubona aho azahungira, kuko biteganywa neza ko umwaka utaha ubwo azaba ari mu matora bishobora kuzaba akaduruvayo gakomeye cyane, kuko benshi bagaragaza neza ko hatabayeho kwiba amatora atakongera gutorwa, kuko abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi ntabwo bamushaka. Ni ibintu bikomeye cyane bisa nkaho bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo ndetse biteza akavuyo gakomeye cyane muri iki
gisirikare cy'u Burundi kuko ntabwo bikiri muri politiki isanzwe gusa n'igisirikare kiba cyamaze kugeramo kuko abasirikare nibo bakomeje gutikirira muri iyi mirwano, nibo bakomeje kugenda bapfa umunsi ku munsi. Ibi rero biragaragaza ko abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroherwa na gatoya. Ni ibintu bigezweho cyane bisobanura neza ko FCM23 ku nshuro ya kabiri yongeye kwigwizaho imitungo. Iyi mitungo kandi bikavugwa neza ko aya mazaha bafashwe abari buze gufasha M23 gukomeza kubaka igisirikare ibikoresho bikomeye cyane. Izi zahabu abari ibiro byinshi cyane ndetse bisa naho biba bifite agaciro karemereye cyane, maze M23 nayo ikaza gutegura iki gitero gikomeye cyane cyo gutera kuri ibi birombe nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ibi birombe atari ubwa mbere M23 igerageje kubigabaho igitero, uretse ko bari barongereye imbaraga ndetse n'ubwirinzi, ariko FCM23 kigeze yongera kubigerageza maze ntibyagenda neza. Kuri ubu yaragiye ritegura ndetse iza kumenya igisa nkaho amakusanyirizo yose yamaze gushyirwa hamwe, maze amabuye agiye koherezwa iyo agomba kujya. Ibi rero nibyo byatumye M23 igerayo ndetse amabuye yamaze kwegeranywa. Bivugwa neza kandi ko nta baturage cyangwa se abandi bakora muri ibice by'ubucukuzi bigeze bicwa na M23, ndetse kurasana kwabaye hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ziba zirinze ibi birombe ndetse n'aya mabuye, kuko biba bifite protokoli ikomeye cyane. Ahangaha no gukuramo igarama rimwe abiri biba bisa nkaho usezeye ubukire. Abasirikare baba bari muri ibi bice baza ndetse bakarinda ibi birombe, ariko mu kugira ngo bakore shifuti cyangwa se basimburwe n'abandi barabasaka cyane kugira ngo hataza kugira uza gufata aya mabuye mu buryo butemewe. Nubwo benshi bavuga neza ko kubikontorora bisa naho biba bitoroshye, ariko bagaragaza neza ko n'umusirikare wagira ibyo yiba atakiba byinshi cyane, ariko kuri we biba bimufitiye akamaro gakomeye cyane. Ngayo nguko rero ni ibintu bitoroshye cyane. Nanone inkuru zigezweho ziravuga byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Ikikango cy'intambara cy'igitero karabutaka cyongeye kuvugwa mu mujyi wa Bujumbura. Ese ibi bigenze bite? Benshi bati Red Tabara noneho ninde uri gukorana nayo ko yongeye gusaza ndetse yongeye kuba yazura umutwe. Red Tabara uyu mutwe bivugwa neza kubarizwa mu ishyamba rya Kibira, ariko benshi bakaba batangiye kuvuga neza ko ufite n'izindi ngabo ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi biragaragazwa nuko igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigira ubwoba ndetse kigashya ubwoba ku rwego rukomeye cyane, aho abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza kutumvikana hagati yabo. Intambara isa naho igiye gufata urundi rwego. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda banyuranyuranamo mu mijyi itandukanye, by'umwihariko Bujumbura. Ibisa nkaho hari ikintu gikomeye cyane bikanze mu voma zitandukanye. Abari muri kampu za gisirikare ndetse n'abari mu bindi bice bamaze kuzanwa mu mujyi Bujumbura. Ninde wikanze igitero, ninde ugiye kugikora? Ibi nibyo ngiye kukubwira gusa. Bisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yicariye intebe ishyushye. Uyu mugabo kandi biravugwa neza ko ibyo yakoze byo gukura abasirikare mu nshingano ndetse bamwe akabasubiza inyuma ari byo biri kugenda bimukoraho, nyamara yirengagije neza ko iki gisirikare kirimo ibice bigera kuri 3 ndetse ibice byakozwe mu rwego rw'amasezerano yasinyiwe Arusha kugira ngo bahuze amashyaka, nyamara bisa nkaho abo mu ishyaka ritavugaga rumwe na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se ritavugaga rumwe n'iri shyaka riri ku butegetsi ndetse CNDD-FDD, bivugwa neza ko bisa nkaho ikomeje kugenda ishondana ku buryo bukomeye cyane n'abandi batavuga rumwe nayo. Ibi rero biraza gucura iki? Mu gisirikare cya leta y'u Burundi FDNB bakomeje kugenda bagaragaza amahindura amatwara, ndetse aho bisa nkaho ariyo mpamvu bari kugenda bikanga ibikomeye cyane, kuko bivugwa neza ko hari abagiye basubizwa inyuma, hari abagiye badahabwa agaciro ndetse bagiye bamburwa inshingano mu rwego rwo kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi yumve ko ari secure ndetse yamaze kugenda yigizayo abatavuga rumwe nawe. Nyamara abangaba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bagambana, bikaza kurangira bazanye izi ngabo. Bivugwa neza ko bamaze no kugenda baha Oda Red Tabara. Ni gute umusirikare w'igihugu ukomeye cyane yahita afata umwanzuro wo kugambanira igihugu cye akaza kuba yamena amabanga ndetse agatangira gukorana n'abarwanya iyi leta? Ibi benshi bagiye babyegeka kuri FCM23, nyamara interine mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo gikomeye cyane. Gusa M23 nayo ntabwo yorohera bari kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, kuko ndakubwira inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bari kuri ubutaka bwa Kongo abenshi bagiye bahura n'ibizazane bikomeye cyane mu by'ukuri, aho byagiye bigaragara neza ko bagiye bashyingurwa mu byobo twakita imva rusange, aho hashyingurwaga abasirikare benshi cyane bagaza kujugunywa mu byobo bakarenzwaho itaka. Ibyabaje abandi basirikare bakomeye ndetse biza kugenda nabyo biteza intugu
imbunda zikomeye cyane, ahagiye hafatwa amashusho ndetse abasirikare baguye kuri urugamba bakabwira imiryango yabo ko ngo batorotse, ibintu byose byamaze gututumba byaturitse, bisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yicariye intebe ishyushyu. Uribaza ngo mugenzi we hakurya Felix Tshisekedi we bimeze bite? Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse na mugenzi we bose ntabwo borohewe mu by'ukuri. Ubu ngubu ikigezweho noneho kuri Tshisekedi we yashyizweho igitutu gikomeye cyane, baramubwira neza ko FCM23 yatangiye kwitegura ndetse isa naho yamaze kugenda ishyiraho defensing measures, ubwo ni ukuvuga ngo ni izindi ngamba nshya z'ubwirinzi, maze ngo ishobora kuzasaba ko baza kuba bakata ikimeze nk'imipaka. Ndakubwira neza ko ikitwa barikarizasiyo kirashoboka, ibimenyetso byatangiye kugenda abigaragara. Ni ukuvuga ngo ni Kivu zombi no 23 ikabona ubwigenge bw'ikitwa Kivu Republic, maze Tshisekedi agasigarana ubundi butaka bwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Tshisekedi atarya ngo aryame adasinzira, igitutu kimuriho ndetse amahanga nayo yatangiye kugaragaza neza ko atakimuri inyuma. 23 irakira umunsi ku munsi abayobozi baturutse mu bihugu bitandukanye bakanyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege mu by'ukuri kitagikoreshwa mu buryo buri officiel. Abayobozi kandi barimo nka James Wane ndetse n'abandi bakora muri UN bagatererwamo kashe muri passport zabo. Iyi kashe ya 23 ibigaragaza neza ko amahanga yamaze kumva filozofi ya 23. Ibi Tshisekedi yo yicaye akabitekereza, yumva umutwe umuriye, maze akabura icyo akora, niko guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nawe muri iyi minsi niwe wari umujyanama we wamufashaga umunsi ku munsi, nawe ntabwo yorohewe, ntashobora no gufurayinga ngo afate indege agicinca asa nk'uko yabikoraga. Ashobora kuza gusanga bamaze kuba biyicarira mu ntebe y'ubutegetsi. Ikintu gihari ni kimwe, nuko buri wese ari kugerageza kwirwanaho mu bibazo bye. Gusa bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we asa naho ari kubaga kifasha, ariko Tshisekedi we afite igihugu cyangora ngo kikimuhagazeho. Ariko nanone bikaza kugenda bishimangirwa nuko Angola ifite abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, ariko nanone hari inyungu zijyanye n'ibirombe ngo Angola nayo yaba yaramaze kugenda ihabwa na Tshisekedi nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza uruhande ndetse n'imiterere y'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga ko iki gisirikare gisa naho kidafite ubushobozi bwo guhangana mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa kuri ubu butaka, bikomeje kugenda nyine biba nkaho biri rutine, bigomeje kugenda byisubiramo. 23 iratera Kisangani, intare za Sarambwe ukumva ngo zateye ibice bitandukanye byo mu nkengero wa Uvira. Aha rero hakaza kuba ikimeze nkaho ari ukutumvikana ndetse no gusubiranamo muri abasirikare b'igihugu cya Kongo. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko abasirikare b'u Burundi baje gutanga umusada bo isaha n'isaha bashobora kongera gufurayinga bakaza kuva kuri ubu butaka. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bituma aba bakuru b'ibihugu mu by'ukuri yaba Tshisekedi ndetse yaba General Neva basa naho bafite ibibazo bikomeye cyane bibugarije, yaba mu buryo bwa politiki na diplomasi, mu buryo bw'urugamba nabwo bisa nkaho bitaboroheye. Ibaze kurwana intambara ya politiki uri murarwana n'intambara yo ku butaka y'amasasu, ibi ubundi ntabwo bikunze korohera uwari we wese. Mu gihe 23 yibereye aho yamaze gutsinda Tshisekedi cy'umutwe neza, bisa nkaho muri politiki 23 yamaze kurangiza Tshisekedi neza, ndetse hasigaye amasasu y'urugamba nayo kandi 23 isa niyamaze kumutsinda, kuko ni ibintu byigaragaza iyo bakwambura uduce umunsi ku munsi bakadukontorora, bakadushyiramo abayobozi, bakadushyiramo ikintu icyo ari cyo cyose, ndetse bagatangira no kuhakora ibikorwa remezo, biba bigaragaza neza ko bakurangije muri rusange. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutsindwa. Amakuru akimara gutaha hakurya muri leta ya Gitega ko aba badede bamaze gufatwa, byatumye habaho gushyamirana gukomeye cyane hagati y'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo ndetse na General Neva ukomeje kohereza izi ngabo ku butaka bwa Kongo, nyamara atabyumvikanaho na Etat Major y'iki gihugu cy'u Burundi. Ni agahinda gakomeye cyane. Uyu mutwe wa AFC23 bisa nkaho nta gahunda na ntoya ufite wo kujya mu biganiro ngo be warekura aba basoda b'u Burundi kandi bashobora kwifashishwa. Ibi birahita bituma igisirikare cy'u Burundi gitangira kujya kuri pressure bitewe n'imipangu yacyo ishobora kuba yamaze kujya hanze nyuma y'ifatwa ry'aba ofisiye. Uribaza ngo aba ofisiye bafashwe gute? Aba ofisiye bagera kuri 6
kandi ari ibintu bizwi neza ko aba ofisiye bo kuri uru rwego baba barinzwe. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya AFC M23 cyakoze igitero gitunguranye cyahise gihitana ku buryo bukomeye cyane abari barinze izi defense ndetse n'izi nyubako zirimo izi ngabo. Ni inyubako bisa nkaho atari inyubako ziyubashye cyane, ariko kandi ni inyubako ziri muri defense z'igisirikare, bisa nkaho hari umutekano wizewe. Gutungurwa gukomeye cyane rero nibyo byatumye abari baharinze baraswa. Abo ofisiye basanzwe nk'uko biganirwa bari mu nama ntoya, bari kuganira ku bikorwa bikomeye cyane bikomeje kuba bikorwa n'ingabo z'u Burundi kuri ubu butaka, harimo nk'ibitero byo kwerekeza muri Puezero ndetse n'ibindi bice AFC M23 ikomeje gukontorora. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi atari cyo cyonyine cyatakarije abasirikare, kuko bivugwa neza ko hapfuye n'umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo. Kugeza kuri ubu ntabwo haramenyekana izina rye, gusa amakuru aravuga neza ko ashobora kuba afite ipeti rya Lieutenant Kano. Ibi nabyo akaba ari ibintu bikomeye cyane byongeye guca intege igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bo ubu tuvugana bakomeje kuririra mu myotsi nyuma yo gukomeza gutakaza abasirikare bangana gutya, ndetse ibintu byakomeje gutuma hagaragara umwiryane hakurya. Igihugu cy'u Burundi cyatangiye kumvikanamo uruntu hagati mu gisirikare. Ibi ni ibintu bishobora kuza guteza ikintu gisa naho kidasanzwe. Prime Niyongabo ashobora kwisanga yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'uko General Neve yakomeje kuvuga neza ko atakimwizera. Yagiye akora ndetse akanayobora inama zo kumutembagaza ku butegetsi, ariko bikaza kurangira ibi ngibi bibaye nkaho bimenyekanye mbere. Ubu tuvugana inteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hakomeye cyane nk'ingoro y'umukuru w'igihugu birarinzwe cyane, byongerewe abasirikare hafi kuba inshuro zigera kuri 2. Ibi General Neve utetse igihugu cy'u Burundi arabikora kugira ngo akomeze kwizera ko ari safe, ndetse akomeze kwizera ko ataza guterwa iyi kudeta akomeje kugenda avugwa neza ko yateguwe igihe kinini nyamara itaragerwaho. Hakurya ariko kwa Kisekedi naho hakomeje kugaragara intugunda mu gisirikare. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'uko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemewe ndetse mu masezerano yasinywe na Kisekedi, nyuma y'uko yaramaze gutanga ubutaka bunini cyane burimo n'ibirombe bya Rubaya, ahangaha AFC M23 ikontorora, aha hose yamaze kuhemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo imuhe intwaro n'abasirikare. Ariko uko bikomeza kugenda bigaragara neza ko batinda kubohereza, nawe biri kumushyira mu kaga gakomeye cyane. Ntaryama ngo asinzire, isaha n'isaha bayikanga neza ko operasiyo zizasarambwe zishobora no kumusanga i Kinshasa. Ubwoba ni bwinshi cyane. Abanyamerika bamwemereye ubwirinzi ndetse bamwemerera gukorana mu by'ubutasi ndetse bamwemerera no gutoza abasirikare, ariko bisa nkaho amasezerano ataratangira kubahirizwa. Ibi ni bimwe biri mu gutuma abasirikare b'igihugu cya Kongo bari bizeye ko bagiye kubona imbaraga zidasanzwe ziturutse muri Amerika, nyamara kuri ubu Amerika nayo ubwayo yamaze kwinjirira mu ntambara ikomeye cyane na Irani. Ibisasu bikomeye cyane biri kuvuga bituruka muri Israel ndetse bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kajugujugu ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane byo mu kirere nibyo biri gukoreshwa. Bisa nkaho Kisekedi M23 ikomeza kugenda imuzengereza, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho idafite umwanya, kuko nayo iri kurwana n'ibi bibombe bya Irani nk'uko amakuru abitangaza. Ni ibintu bikomeza kugenda bigaragarira mu rugamba, aho ingabo za Leta ya Kongo zisa naho ziri gutsindwa umusubirizo. Ibice bitandukanye byo muri Masisi ubu nta musirikare wa leta uhabarizwa. AFC M23 yabatorongeje bagiye. Ubu tuvugana muri Uvira ndetse n'inkengero zaho hakomeje gupfa byato na hato abasirikare batandukanye b'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse n'abacancuro. Ibintu bitari bisanzwe, bisa nkaho Amerika yihugiwe mu guhangana n'ibibazo byayo nabyo bitayoroheye, aho Irani ikomeje kubombarida ku buryo bukomeye cyane amadefense atandukanye yo ku butaka bwa Amerika, by'umwihariko Israel umwana wa Amerika, nk'uko byagiye bigaragara mu bitero by'indege byakomeje kuba ndetse n'ubu bikigaragara muri iki kirere. Neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bari kumuhiga cyane, abashaka kumuhitana nabo bayoboranye ishyaka rya CNDD-FDD nk'uko bigenda bigaragazwa, nyuma y'uko uyu mugabo byemejwe neza ko ari we uzahagararira iri shyaka rya CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mezi make ari imbere, ariko mu mwaka w'2027. Bikaba bivugwa neza ko bamwe mu bo bayoborana iri shyaka rya CNDD-FDD bashaka kuba bamuhita
kumuhitana ku butegetsi nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko habayeho igitsure n'igitugu ndetse n'amanyanga akomeye cyane kugira ngo uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yongereye gutorerwa kuba yahagararira uyu mugwi cyangwa se iri shyaka rya CNDD-FDD, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo kandi atarakwiye gutangwa ku rutonde rw'abazahagararira iri shyaka. Amatora yo kuba iri shyaka ryahitamo uzarihagararira ngo yabayemwe amanyanga menshi cyane ndetse n'amatiriganya, kuriganya ndetse n'ubujyajya nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje guhenda ndetse ashuka ku buryo bukomeye cyane abanyamuryango b'iri shyaka, ndetse ibyamaze kujya hanze biravugwa neza ko bamwe batangiye kumurwanya ndetse bagashyigikirwa bagafashwa kandi n'abo mu nzego za gisirikare batari kuvuga rumwe nawe. Ibi biri kuba kandi mu gihe 23 yo itoroheye ingabo ze ku butaka bwa leta ya Kongo ikomeze kuzicucuma ndetse nta mbabazi, kuko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zasheswe ndetse zamaze gutangwa ku kiguzi Tshisekedi akomeza guhereza uyu mukuru w'igihugu. Ibibazo birakomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babigaragaza, ariko kandi abenshi nabo bakavuga neza ko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya, kuko abasirikare be basa naho batakiri kumwumva, by'umwihariko abatabarizwa muri iri shyaka. Ngira ngo murabizi ku butaka bw'u Burundi amashyaka ntiyarihujwe, ariko byasabye ibiganiro ndetse byajemo n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bitewe n'imyivumbagatanyo yari yatangiye. Bisaba ko haza kuba ibiganiro ndetse bajya kwiyunga, bemeranya guhuza amashyaka kugira ngo babe babasha kuyobora. Ibi kandi byasaga naho kubera ko buri shyaka ryari rifite igisirikare ryacyo, guhuza rero byatangiye kongera kugorana cyane. Gusa iri shyaka CNDD-FDD niryo ryagize imbaraga ndetse riza kugira umukuru w'igihugu agirwa Perezida Neva, ariko bisa naho atorohewe kuri ubu ngubu kuko abo bayoborana ntabwo bamwumva. Biravugwa neza ko hakomeje kugaragara igitsure gikomeye cyane yashyize ku bakuriye iri shyaka kugira ngo yongere kugirwa umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha rero niho hari kuva inkuru zemeza neza ko bashaka kumuhitana aya matora akazagera, maze hari hashyizweho undi mukandida utari uyu mugabo nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza. Bamwe baravuga neza ko umugabo bita Bunyoni ndetse na General Prime Niyongabo bakomeje kubijya inyuma, kuko barahiye ko uyu mugabo atazayoborana iki gihugu. Nyamara benshi bakomeza kugenda bafata nk'inshuti. Nyamara Perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwo mu ruhame aheruka kugaragara yivugira neza ko hari bamwe bamuri hafi ndetse bayoborana, ariko afata nk'indyarya ruharwa ndetse bashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko ngo akaba yarabimenye ngo Imana asenga yamaze kubimwereka. N'amakuru agerageza kwerekana neza ko umwuka utari mwiza, ariko ibigezweho none habyo byerekana neza ko niba hatangiye kuzamwe ibigamije kuba byahitana ubuzima bw'umuntu, ibintu byakomeye cyane. Ubu butegetsi bw'u Burundi buraza gufatwa nande ko ibintu bitoroshye. Gusa nanone hakomeje kugenda hatumbagira umwuka mubi muri leta ya Gitega nk'uko bigenda bitangazwa. Abadede bakomeje kugaragaza neza ko babajwe n'uko batitabwaho kandi igihugu cyabo cyarabohereje muri iyi ntambara bizeye neza ko bazabona ibyangombwa nkenerwa. Nyamara 23 ikaba ikomeje kubacucumbira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi bikaza kugaragazwa n'agahinda baterwa n'uko abashyinguwe ku butaka bwa Kongo aba bose babaye impfabusa ku gisirikare cy'u Burundi. Imiryango yabo irajya kurekarama bakayibwira neza ko abasirikare baturutse ndetse ko batazi aho bari ndetse baburiwe irengero, ahubwo bakabasaba kubafasha gushaka babo basirikare bakomoka mu miryango yabo, kandi babizi neza ko mu by'ukuri bashyinguwe mu mva rusange mu byobo nyuma y'uko bagiye bagwa ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ndetse abandi 23 ikaba yaragiye bacakira. Ibi byose nibyo biri kugenda bitumbagira bikazamura umwuka mubi mu gisirikare. Mu ngoro y'umukuru w'igihugu hakagaragara ibimeze nk'ibitero bikomeye cyane. Mu ntego ishinga amategeko hakumvikana kudahuza gukomeye cyane muri leta majoro ho ntitwavuga. Inzego za gisirikare zikomeje kugaragaramo ibice bigera kuri 3. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane, ndetse uyu mugabo usa n'uwicariye intebe ishyushye umujyanama afite n'umwe wenyine ni Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu kandi nawe akaba atorohewe n'ibibazo bye muri iyi minsi, dore ko nyuma yo kuzenguruka amahanga asaba ubufasha asa n'ayamaze kumuhenera. Ibi rero bikaza kumwereka neza ko 23 yamaje kugenda imutsinda mu bya diplomasi ndetse na politiki mu gihe we yahugirwe mu rugamba, nyamara narwo bikaza kurangira arutsinzwe.
Imyigaragambyo ikomeye cyane ikinshasa yongeye kuba, ariko ibi ntabwo turi bubitindemo. Gusa abaturage baragaragaza neza ko batishimiye Perezida Tshisekedi kuko nta gishya, nta kintu yabagejejeho mu myaka yose amaze ayobora iki gihugu. Bavuga neza ko ibyo atekereza byo kongera guhindura itegeko nshinga, kongera kwiyamamaza byo batazabyemera, ndetse bakomeje kumushyiraho igitutu cyane. M23 ibi birakomeza kugenda biyongerera urukundo kuko niyo igaragaza neza ko itewe inyota nuko Kongo yaba igihugu cyigenga ndetse kikongera gutezwa imbere bundi bushya nk'uko bigenda bigaragara, nubwo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza neza ko Tshisekedi ibi ngibi azemera akabisigamo ubuzima, aho kugira ngo yemerere M23 ko yastekinga over ikaba yagira ibyo ifata. Ibi biraba mu gihe Joseph Kabila yafatiwe ibihano, ibintu ntabwo byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Kandi yaraturuka inkuru zivuga neza ko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakomeje kugaragara umutekano muke nyuma yo kwikanga ibitero bikomeye cyane byo kwinjirirwa mu mabanga akomeye cyane ya za mudasobwa nk'uko amakuru abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigaruka ndetse binagira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda yakirwa ndetse mu bice bitandukanye, ariko bikagaragara neza ko abaturage batamwishimiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, kandi akagaragarizwa igisa naho abaturage bakomeje kwerekana neza ko bababajwe n'abasirikare bakomeje kugenda bapfira ku butaka bwa Kongo. Nyamara ibi akomeza kugenda byirengagiza, akagerageza kuba mwamwanya nk'uko bamwe batangiye kugenda babyandika ku mbuga nkoranyambaga, ariko kugeza ubu nawe ntabwo yorohewe. Bashaka kuba bamwirenza abasirikare ndetse n'abandi bayoborana iri shyaka rya CNDD FDD basa naho bariye karungu ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ububwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri karitsiye zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? M23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi by'umwihariko mu nzego za gisirikare bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda, nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo yo kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Uganda avuga neza
neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira Ububirigi burebe uko bwamufasha kubwirinzi bw'ikirere cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya, ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafitemo inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nkaho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko umutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi bubangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. Cyama 23 gifatikanyije na twirwanaho bamaze gukora ibitendo karabutaka. Namakuru agaragaza neza ko twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na 23 muri operasiyo neza mu birometero 3 gusa uturutse Mikenke, aho babashije kwicira General Etienne Ndizihiwe. Uyu akaba ari umwe mu basirikare bakomeye cyane b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baje gutanga umusada ku butaka bwa Kongo bakomeje guhura n'ibibazo. 23 muri za operasiyo zayo zo guhiga bakuru muri bo. Ubu tuvugana uyu General Etienne Ndizihiwe yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane, byabanje kugirwa ibanga ndetse ingabo z'u Burundi ntacyo zishaka kubivugaho, baruciye bararumira bisa nkaho nta cyabaye. Ariko intare za Sarambwe nyuma yo kumurasa amasasa abiri mu mutwe zahise zigamba iki gikorwa. Uyu numwe mu bari barazengereje ingabo z'u Burundi, umwe mu bakorodonaga ndetse bakayobora ibikorwa byerekeza Minembwe
Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi habarizwa abanyamurenge. Ngira ngo murabizi ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi na Wazalendo ndetse na FARDC zibasiye ibice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge, by'umwihariko mu bice bya Minembwe na Mikenke ndetse no hafi ya Puezero. Imihana igiye itandukanye yagiye igabwamo ibitero binyuze ku butaka ndetse n'ibinyuze mu kirere. Uyu mugabo rero Generali Etienne Ndiziwe, nk'uko amakuru abivuga, amakuru ari kuvugwa byemezwa neza ko yarashwe amasasu abiri mu mutwe, n'umwe mu bari bakuriye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo hafi ya yose nk'uko bitangazwa. Ibi bikorwa by'ingabo z'abarundi muri ibi bice ni ukuvuga mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho, bisa naho byakomeje kugenda biyoborwa n'izi ngabo z'u Burundi. Nyine ibikorwa bya gisirikare byose byari biyobowe n'uyu mugabo wamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko ari agahinda gakomeye cyane mu ngabo z'abarundi. M23 ikomeje kugenda itanga amasomo akomeye cyane. Kuri ubu rero benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya M23 nyuma yo kwica uyu mugabo arashwa amasasu agera kuri abiri mu mutwe ahita yitaba Imana. Nakubwiye ko yaguye mu birometero 3 uturutse Mikenke neza aho yasanzwe muri operasiyo. Bivugwa neza ko yoroheye intare za Sarambwe. Impamvu bamwe bemeza neza ko yoroheye intare za Sarambwe, operasiyo yo kwica generali ubundi ntabwo muyirangiza gutyo gusa, hatabayeho guhangana gukomeye cyane ngo habe hagira n'abayigwamo mu bari gukora iyo operasiyo. Ariko hano intare za Sarambwe binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare, iyo operasiyo yagenze neza 100%, ndetse bivugwa neza ko uretse umusirikare umwe wo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya M23 wakomeretse ku kaboko nabwo bidakabije, abandi bose bagarutse ari bazima. Ni imwe muri operasiyo benshi bavuga neza ko ishobora kuba yakozwe hari amakuru yizewe 100%, ndetse ahuye n'ayatanzwe bigasangwa n'amakuru ahuye n'ari kuri tere, ibyorohereje izi ntare za Sarambwe gukora ibyagombaga gukorwa. N'amakuru yemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba yagambaniwe na bamwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo, bashobora kuba bari gukorana bya hafi na M23, ariko nta makuru atakemezwa kuko nta kimenyetso gihari. Igihari nuko uyu mugabo yamaze kuba yaraswa mu mutwe ndetse agapfa, nuko abarundi bahita batangira guhaguruka nyuma yaho bamenye iyi nkuru. Mbere yuko uyu mugabo apfa kandi hari hatangiye imyigaragambyo imeze nk'aho ari umwuka mubi ku butaka bw'u Burundi, noneho byahise bihumira ku marari. Uyu mugabo n'umwe mu bagenda barikoroza cyane, nubwo yagiye akora operasiyo kandi bivugwa neza ko yakoze operasiyo zitandukanye mu ngabo z'abarundi. Ubu tuvugana rero nawe bamaze kumukoraho operasiyo ikomeye cyane, ariko abarundi bo baravuga neza ko ingabo zabo zikomeje kugwa kuri ubu butaka, ari ibintu biteye isoni cyane. Ubu tuvugana Generali Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kusa naho ari kuryozwa ibijyanye n'aba basirikare b'u Burundi bakomeje kugwa kuri ubutaka. Umunsi ku munsi ibirego birakirwa, ndetse umunsi ku munsi imirambo y'ingabo z'abarundi bari myinshi cyane, kugeza kuri ubu ngubu bamwe bavuga neza ko noneho bigezaho bitagomba kwihanganirwa. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi agomba kuryozwa iyi mibiri cyangwa se ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi. Bigeze mu ba generali ndetse n'abandi bakomakomeye, bivugwa neza ko bagenda bitwa ndetse n'abafitwe na M23. Ibintu benshi bavuga neza ko ingabo z'u Burundi zahatakarije imbaraga zitigeze zitakaza mu ntambara cyangwa se mu bikorwa bya gisirikare ibyo ari byo byose. Nyuma y'uko M23 imaze gutangaza urupfu rwa Koloneli Ngabo ndetse na kapiteni, uyu nta wundi ni Shukuru. Aba rero nakubwira gato uko operasiyo yabo yagenze. Ni operasiyo M23 yakoze nk'uko isanzwe bikora, operasiyo igamije gufata bamwe mu bayobozi b'urugamba ku gisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo n'abarundi, kugira ngo baze kugenda bacibwa intege abasigaye, ndetse aba bakuru muri bo nibamara gucakirwa bize kuba nkaho bibaye icyuho gikomeye cyane. Yes, nibyo M23 yabigerageje kandi nabigeraho mu gukora operasiyo hano muri Rucuru, ibasha gufata uyu nta wundi ni Koloneli Ngabo ndetse na kapiteni Shukuru. Ubu bamaze gufatwa ku munsi w'ejo. Nyine izi nkuru twakomeje kugenda tuzigarukaho. Aba bakimara gufatwa M23 ikoresheje abakomando bakomeye cyane bo mu itsinda rikomeye ribarizwa mu mutwe w'ingabo zidasanzwe wo muri M23, bafasha abagabo ari bazima neza, barabazana babageza aho bagombaga kubageza mu defense za M23. Abagabo bakimara kwagira batangiye kuhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse babazwa byinshi. Urumva ibijyanye n'amakuru y'ubutasi M23 yashaka kumenya byinshi
byinshi cyane imikorere yabo n'ibyo bari gupanga byose babagabo, kuko nta yandi mahitamo bari bafite, bagombaga gutangaza icyo ari cyo cyose bagomba kuba bafite nk'aho ari ukuri kw'ibyo bakora ndetse n'uko babikora n'ibyo bapangaga. Mama 23 mu kubabaza, ariko inkuru igezweho nonaha nyuma y'uko ejo bafashwe umunsi wose Mama 23 ibabaza, na n'ubu habaye ikimeze nk'aho ari ikintu gitunguranye kumva ko bamaze gupfa. Benshi ntabwo baremeza ko aba bagabo babiri bamaze kwicwa, bamwe bavuga neza ko Mama 23 idashobora guhita ibica kuko bano iba iri bugende bifashisha mu bijyanye na information ndetse n'ibindi bijyanye n'ubutasi no kumenya amakuru, ariko bamwe mu bavuga amakuru natwe tutaremeza neza. Igihari twemeza nuko Mama 23 yabafashe ku munsi w'ejo ndetse banagaragara rwose mu mashusho magufi ya Mama 23 bafite, ariko ikigezweho ngo nuko bashobora kuba bamaze kwicwa nyuma y'uko hari gutegurwa igitero gikomeye cyane cya Special Force y'abahibu ngo kigerageza kuza kubabohoza mu maboko ya Mama 23. Amakuru avuga neza ko Mama 23 rero mu kwanga kuza guhangana n'aba bagabo bishobora kuza gutuma iza kubatakaza mu buryo bworoshye. Bamwe bavuga ko bahise bitwa, abandi bakavuga neza ko bakuwe mu ibi bice bari bamaze gushyirwamo ku munsi w'ejo bakimurirwa mu bindi bice, ari nacyo mbona gishoboka. Gusa turaza kumenya niba koko abo bagabo babiri barimo Colonel Mugabo ndetse na Kapiteni Shukuru niba koko bagihumeka umwuka w'abazima, kuko bisa naho bitoroshye. N'amakuru akomeje kugenda riravugwa muri byinshi cyane hariya mwabira bice bya Rucuru ndetse n'inkengero zaho Mama 23 igiye ifite defense akomeye cyane. Reka nanone nkubwire ikijyanye naho ingabo z'u Burundi ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nimara kubikubwira kandi uraza kumva uko perezida y'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye. Abadede, ubwo ndavuga aba basirikare b'igihugu cya Kongo nk'uko bamwe basigaye babita, basigaye bafite ubwoba budasanzwe nyuma y'uko byamenyekanye neza ko Mama 23 na twirwanaho bashatse kubabaza ndetse ngo bamare umubare wabo kuri ubutaka. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare benshi bapanzwe koherezwa kuri ubutaka bwa Kongo bisa nkaho bataba bashaka kujyayo ndetse bakagaragaza kudashaka kugira umuhate wo kujyayo, ndetse bamwe bakemera bagafungwa kugira bajye muri iyi mirwano. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi abaturage batangiye kumucanaho umuriro nyuma y'uko bivuzwe neza ko hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ndetse mu bihe bitandukanye. Bamwe bakabeshya imiryango yabo ko ngo baturutse igisirikare, kumbi baramaze kuraswa n'izasarambwe ndetse na twirwaneho mwiriya misozi miremire ya Mikenke na Minembwe ndetse n'ibindi bice bagabagamo ibitero, ibice nka bya Bijombo, Puezero, ibice nka Plaine d'Oruzizi ndetse na Sange. Aho hose abarundi bagiye bahagwa n'abafatiwe mpiri muri ibice ni benshi cyane, kugeza ubwo leta y'u Burundi yamaze gusa naho ijya ku gitutu. Abaturage basa nabo batangiye imyigaragambyo yeruye nyuma yo kugenda babivugira mu ngo zabo ndetse baterura bakandika bazimiza ku mbuga nkoranyambaga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi byose bari kubimwegekaho, amaraso y'aba barundi araza kuyaryozwa uko byamera kose, kuko benshi bemeza neza ko igisirikare cy'igihugu kidakwiye gukoreshwa mu buryo bw'ubucancuro, bakambuka imipaka bakajya gukorera amafaranga ajya mu nyungu za perezida ubwe, atari n'amafaranga ari buze gufasha iki gihugu cy'u Burundi mu kwikura mu bukene. Ikomeye cyane yabereye Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko rwose ibi bice byongeye kugaragaramo ibitendo bikomeye cyane. Mama 23 yarwanaga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukuba yageragezaga guhagarika ibitero byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari ibitero byari bwifashishwe mu buryo bwo kurimbura zimwe mu defense zikomeye z'igisirikare cya Mama 23 nk'uko amakuru yari yamaze kugenda bigaragaza. Kuri ubu ngubu rero hakaba hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri bitatu byemeza neza ko aba bacancuro bari bamwe mu bagize uyu mugambi mubisha ariko waje kuburizwamo. Ni operasiyo ikomeye cyane Mama 23 bivugwa neza ko yakoze, ariko kandi Mama 23 benshi bamaze kugaragaza neza ko isigaye ifite uburyo yishamo ibintu byayo bitewe no kwirinda kuba yakibasirwa n'amahanga. Ariko abazungu ndetse cyangwa se abacancuro bari baje kuri ubutaka bwa Kongo, benshi bavuga neza ko Mama 23 yirinze kuba yaberekana, ndetse yashobora kuzabaho igihe bagahurizwa hamwe bakongera gukorerwa nk'ibyo bakorewe na Wiringoma ubwo bafatirwaga hariya mu mujyi wa Goma. Murabyibuka gahunda ya kwikiri ubwo hari abacancuro benshi cyane bafatiwe mu mujyi wa Goma mu nkundura yo kwigarurira uriya mujyi wa Goma, bikozwe na Mama 23. Kuri ubu nanone hongeye kuba ibitendo n'ibitangaza bikomeye cyane, aho intare za Sarambwe zongeye kugaragara mu by'ukuri zitanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo.
Kongo by'umwihariko abacancuro bivuga neza ko muri iki gice kugira ngo hongeye kugurutswa drone ari ibintu bitazorohera iki gisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'uko amakuru yamaze kujya hanze ari uko abacancuro bamaze kwicwa ndetse n'aba bafashwe ari bamwe mu bari bahedinze ibikorwa byo gukoresha ibijyanye na tekinoloji n'ikirere kuri ubu ngubu bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Inkuru zituruka Masisi ziremeza neza ko iyi mirwano yabaye ariko ikaba mu buryo butigeze buteza urusaku rukomeye cyane, kubera ko operasiyo yakozwe n'abakomando bifashishije zimwe mu ntwaro gakondo ndetse zisanzwe zikoreshwa n'abakomando harimo ibyuma, udushoka ndetse n'ibiziriko, ariko kandi n'imbunda ntoya zumvikanye zitamaze umwanya munini. Ibi rero byaje kuburizamo igitero cya drones cyari cyateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko cyari igitero kitari bunagere Masisi gusa, ahubwo cyari bunazenguruke kikanyura za Rubaya hose kigenda kimisha ibisasu. Zari drone bivuga neza ko zari nyinshi cyane zari buze kugurutwa, ndetse drone za kamikazi nyine zino z'ubwiyahuzi ziba ziziritseho ibisasu zikagenda zibirekura nazo ziturika. Ibintu rero byari buze guteza ikibazo gikomeye cyane ingabo za M23, abaturage ndetse n'abandi bose babarizwa mwa biriya bice. Ni inkuru igezweho nonaha iri gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'uko urugamba rwari rupanze, ariko kandi ndakubwira neza ko M23 ikemera gukora iyi operasiyo nanone hahise humvikana izindi nkuru ziri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibice byose bikomeje kugenda biberamo imirwano. Muri Kivu y'Amajyepfo ho mu by'ukuri nta bacancuro bari kuhagaragara nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Ibitero byinshi cyane byaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Copo, bisa nkaho byamaze gucogora nyuma y'uko M23 ihagabye igitero gikomeye cyane hariya kwa kiriya kibuga cy'indege. Ibikoresho by'itumanaho, ibikoresho bikoreshwa nyine muri communication ndetse n'ibindi byose byamaze kugenda byangirika, amadrones ndetse n'izindi computer bakoresha bakora amakoordinate y'ibi bikoresho byose byamaze kwangirika. Bivuze neza ko ubu ngubu intambara iri kubera ku butaka twirwana ikomeje guhangana nta mbabazi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko imirwano mikenke ndetse umuhanda werekeza Puezero hose hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane y'imbunda ziri gukoreshwa ku mpande zombi, yaba twirwaneho na M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko icyatunguye benshi cyane ni uko abarundi basa naho banze kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru yemeza neza ko igisirikare cy'abarundi mu by'ukuri kitongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bemeza neza ko ari ibyamaze kukibaho nyuma y'uko bivugwa neza ko abarundi bakubitiwe muri ibi bice, ku buryo benshi bashidikanya ku bijyanye n'umubare w'abarundi basigaye muri iyi mirwano. Aha rero hagaragaye imirwano bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zitari ziri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi banemeza neza ko harimo n'ingabo z'Uburundi zamaze kugenda zivumbura ku buryo kongera kugaragara muri iyi mirwano bizagorana. Benshi nanone bagashingira ku kijyanye n'uko ingabo z'abarundi zidashaka kongera kugaragara muri iyi mirwano, ahubwo wazarendo zamaze gushyirwa imbere, ari naho ziri gukorera amakosa akomeye cyane. Humvikanye amasasu benshi cyane yagaragaye araswa mu kirere, bivugwa neza ko byakorwaga n'izi ngabo za wazarendo muri ibi bice. Benshi bagahita bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya M23 na twirwanaho bakomeje kugenda bagira ikimeze nka duo cyangwa se ubufatikanye, ubukorane bukomeye cyane, ku buryo izi ngabo za leta ya Kongo muri ibi bice bisa nkaho byabagoye. Agahenge kamaze iminsi nyuma y'uko M23 ishwanyaguje ndetse ikaza kwangiza hategurirwaga ibitero bya drone. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice byari byamaze kwibasirwa n'ibi bitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze iminsi bafite agahenge, ndetse bisa nkaho ubuzima n'icyizere byatangiye kugaruka, mu gihe izi drone zitarongera kwisuganya ngo zongere kubamishwaho, kuko bisa nkaho Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bafatikanyije na FDLR ndetse na wazarendo bakomeje kugenda banoza umugambi wo kuba barimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge buherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu umugambi waburijwemo na M23. Ingabo z'u Burundi zagombaga kuba ziri ku butaka bwabo zicunze umutekano, abasirikare bose bagombaga kuhoherezwa ndetse n'ibikoresho
ibikoresho bagombaga kuhajyana banze binangira umutima. Bamwe bavuga neza ko ibi batabishaka nk'uko byagaragaye. Nta musirikare n'umwe yigeze uva kuri iki cyemezo, bose banzura ko nta mpamvu, ndetse bisa nk'aho bafite agasuzuguro kadasanzwe. Bamwe bahoze babihuza n'uko bafite ubwoba bwo kwegera imipaka mu gihe perezida w'igihugu cyabo amaze iminsi agaragara ashotora ibihugu bibanyi, ariko abandi nabo bakavuga neza ko bitabaye ubwoba bwo gutinya ibishobora kubaho mu gihe perezida w'igihugu cyabo yaba akomeje gushotora ibihugu bibanyi cyangwa se ibihugu by'ibituranyi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo asa naho ari agasuzuguro, rero barimo baramusuzugura. Bivugwa neza ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abasirikare bakomakomeye, bamwe bagiye bagumura abandi kugeza ubwo hari n'abatangiye gutoroka igisirikare bakigira mu ishyamba rya Kibira ahabarizwa ingabo za Red Tabara. Uyu mutwe bivugwa neza ko ari wo ukomeza kugenda ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Ni umutwe yiganjemo bahunze maze mu gihe mu Burundi habaga kudeta biza kurangira yaba abasirikare ndetse n'abasivile bakoze uyu mutwe, kubera ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu akimara kujyaho Evariste Ndayishimiye yanze ko bataha, kuko yavugaga neza ko ngo harimo abatifuriza igihugu cyabo ineza, ndetse ngo harimo abakorana n'ibihugu ngo bishaka kumukura ku butegetsi. Kugeza kuri ubu rero haravugwa agasuzuguro cyangwa se gucikamwe ibice, kuko abasirikare bakuru basa naho bamaze kugumura bagenzi babo batoya. Bisa nkaho uyu mugabo ashobora no kuzisanga rimwe na rimwe yatewe kudeta, nk'uko nawe ajya abyivugira ko afite benshi cyane baba bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko akomeza kugenda abigaragaza. Kugeza kuri ubu ngubu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi imyanzuro ari gufata ari imyanzuro ari gukoreshwa n'ibyo ari guhura nabyo bisa n'imitego bari kumutega. Kuri ubu rero gufunga abasirikare bisa naho byamurambiye, kuko hari abasirikare benshi cyane bamaze gufungwa bazira ibyaha bito nk'ibi ngibi. Nuko rero kubona ko ashobora kuzisanga bose barashiriye muri gereza, kandi ntabwo aba ari ibyaha bigiye kubakatira, ni ibyaha bitoya cyane bagenda bagafunga igihe gito bakagaruka. Rero ibi byaha bijyanye na discipline bisa nkaho mu ngabo z'u Burundi FDNB bikomeje kugenda abyiyongera. Abasirikare bamwe na bamwe batagera mu kizuru cyangwa se batazi ibiri kuba bo ntabwo bamenya ikijya mbere. Nuko bivugwa neza ko hari itsinda ry'abasirikare bakuru bamaze gufata umugambi wo kuzahirika ubutegetsi, akaba aribo bamaze kwinjira mu matwi y'aba basirikare bato ndetse n'abandi bafite amapeti mato asanzwe, kuba bakomeza kugenda bitwara uko bashatse. Ni mu gihe babwiwe ko ku butaka bw'u Burundi ho uturukayo werekeza ku butaka bwa Kongo bizongera kugorana. Ni nayo mpamvu bivugwa ko abari ku butaka bwa Kongo batinzeyo, bananiriweyo, benda gushirirayo bitewe n'uko kohereza abandi bijya bigorana cyane, bisaba process n'igitsure gikomeye cyane nanone ku bataragezweho, kuko abenshi bamaze gusobanukirwa ukuri ko perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi uyu General Evariste Ndayishimiye afitanye gahunda na perezida Tshisekedi yo kuba akomeza kumwerereza aba basirikare bakomeza kugenda bagwa kuri uru rugamba. Ni inkuru zigaragaza neza ko kugeza kuri ubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange aribo bari kugenda bahura n'izi ngaruka zikomeye cyane, kuko ababafashaga muri iyi mirwano bamaze gusa naho babahinduka uburyo butunguranye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho atagifite kontrole 100% kuri bamwe mu basirikare, hasa naho hamaze gucikamwe ibice. Benshi batangiye guterwa ubwoba n'ibishobora kuba mu gihe cy'amatora ateganyijwe umwaka utaha, dore ko n'iminsi yakomeje kugenda igenda. Bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa imitego. Benshi bavuga neza ko iyi mitego ari kugenda ategwa bisa nkaho yose atazayisimbuka, ndetse bisa nkaho mu by'ukuri bakomeje kugenda bamugenza. Uyu kandi utegetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugaragaza neza ko u Burundi bwe ari igihugu ngo gifite iby'agaciro bigezweho kurusha n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, nk'uko aheruka kubivuga, avuga neza ko igihugu cye ngo gifite peteroli buriya ngo ndetse amariba menshi cyane ya za essence aherereye mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero akavuga neza ngo ko igihugu cye giteye imbere kurusha Ubushinwa ndetse na Amerika, ibyo abarundi bumva bakumva ko ari ukubushinyagurira ndetse no kubakina ku mubyimba, mu gihe inzara iri kuvuza ubuhuha. Igitoro nacyo cyaduze mugabo kugeza aho
na zimwe mu ngendo zitagikorwa kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, rimwe na rimwe bigeraho bikanabura burundu ku isoko kugeza ubwo baba bafata amajerekani bajya kubishakira mu bihugu by'ibituranyi.